kumsang hi le somni pathum February ni somni kan lo chung kai le ta kumin kumsang hi le somni pathum hi kum common takmai ania kumin hi tluang takin kan mang chho thai ani chuan kumin chung hian ni jathum samruk le panga aum dona chu chu darkar sangriat jasari le somruk vel ania second jong chuan makta duai somthum pakhat nuai nga sing thum sangruk vel zat aum don ani kumin chung hian kar somnga panhi le nikhat aum dona ti chuan voin hi kumin chunga ani somnga le pakhatna ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu te in zawain chibai kan buk thau achau hetianga ani zat kan han soidau do na chan chu kumin chung hian ni tam tak po kan lam mang lawa ma se khowela chian na thenga ro chu tam tak pun sen lo ani towa African nation santi mai Sahara thaler le ache vela Sahel region vela harsatna antok meka hei hi achan lian ber chu Francine asipai te arwai chu wang ania Burkina Faso a phai chuan tharum thoi in ti boina le tolaya mishing kallai ka hlum mai te voyang emozat tunkar kalta chung khan a thleng to ane meichia kumsom pathum atanga kumsom ni inkarvel ta chu ruk bau ania Burkina Faso tanga heng meichia hanruk bau te hi Sahel region a firfiak pol ta hian no chizora ta na hral turin anman khom ane kumin chung hian meichia kan soichin kumsom pali tanga kumsom ni inkarvel hi meichia zatchuang zat mai ruk bau ani towa hengmi ta hi no chizor turin ramthrang thranga hral ani in hriat ani bok hetilai hian khovelin lirnging voitam tak atong to boka kan hriat lar ber chu lirnging in na tak maya mani loka soi Turkey le Syria kha ania khaminua khan New Zealand vela lirnging rap thak tak mai chuakin chu chuan tuilian le thipui asiama New Zealand ram chunga building lian le ropui tak tak ta chu atu sop tarem rum mai bok ane ti chuan kan chanchin than nung bera kan soitong khan India ram chunga Northeast state Meghalaya East Khasi Hills lirnging hi achuak lea India leilung jermi tan uluk takin ansui zui ngala ma se inven lok thai ni heklo midday in nizan dariat vela report anpek dan chuan India Marchak State tho Arunachal Pradesh chu lirnging na tak ni lem lo 3.8 magnitude velin asoi leni ti an reporta hetianga Arunachal Pradesh lirnging in asoi hun hi nimin sandai chun dar som panhi le minute som panhi velkha ania epicenter lirnging alo chuna mun hi West Kamen Bhutan border bulloka ane midday hian report anpek dan chuan India official leilung jermi ten anpun jardan chuan Northeastern region pumpui hi seismic zone ania chu lirnging ronin siam thaina le engti khuna po lirnging na tak athok thaitina ani deu berome The Free Press Journal chuan report anpek danin Arunachal Pradesh hian kum khat kalta vela khan lir halonging towa hemin huloka hian Mizoram po lirnging na lo takin asoyani tin han reporta Arunachal Pradesh lirnging aron chuana mun le kum khat kalta lirnging aron chuana mun kha ai nang deuh ranga chuwang chuan Northeast state dangtatan hian lirnging lo thleng mai thailaka inveng him turin ruam manna anna ya tulani tin an pong jarbok ti chuan heng khorel chiatna lian tham tak tak mai khovel hatum vel mek laile helpor le firfiak polten region lian tak tak mai chunga boina ansiama Sarkar tam taklaka harsatna ansiama mipuin ruk bauna lian tham tak tak atheng boka kumbul kantran chauchawa hetiang hi kanthil ton chu ani chhaumeka Asia khomol puya hian China tilawa chuan ramdang te ti boi hrat le ramdang te tan nok sak bernia an hriat chu North Korea hi ania North Korea chuan khovel vo thaina le room thaina turin intercontinental ballistic missile hlawm tak mai chu ates le tabok Hey hi White House atangin soiselna aumhala Germany Chancellor Olaf Scholz chuan North Korea hian ramdang telaka harsanato aduni lo chuan ICBM ates fo hian ramdang te atiral tria chuwang chuan top san turin kan duani atia mase North Korea hian ramdang te vauna hi angai poimote chiam ngai lawa US Oval Office Donald Trump alu hun chung khan US President dangten hanlati ngai mi lawangin North Korea ram chunga jinlutin President Kim Jong Un nen hian in biakna anlo nei towa khamin nuwa khan North Korea hian ballistic missile le intercontinental ballistic missile ates thrinte missile dang hlom tak tak mai ates thrinta chu hunrai tak chung ha chol sana mase US
Oval Office lua Joe Biden aron lan nuwa hian North Korea hi ahuang tau ta hle maya voitam tak ICBM Intercontinental Ballistic Missile miram khapui lian tak tak voile khata chut chiat vek thaina missile hlom tak chu kumin chung ringota po hian atesto ane tuntruma North Korea in Intercontinental Ballistic Missile ates le takawang hian khovelin ansoi selna salhea Russia le Ukraine in donalian taka akal mek lai le South China Sea le ache velte Taiwan ram thenga himlo taka China laka aw mek lain North Korea hian hetiang missile hlawm ates le hi khovelin an ngai mo lea mase Kim Jong Un chuan North Korea hian ramdang te tluklo na kan nei lo ziale technology lama sang tak kan ni zia kan pholang ani tin hlim takin he Intercontinental Ballistic Missile hi lotling takin antes thu apuang thung ane mase South Korea media le Nepal media ten report anpek dan chuan North Korea in hetianga ICBM ates le takawang hian an thenom chia South Korea chu an thinrim hlemaya North Korea laka hian himlo thei din muna an din takawangin South Korea chuan lian thamjo ka joint drill nei turin in buat saina akalpuya South Korea military te anin singsamup mupa US nen joint drill lian thamjok nei turin in buat saina an kalpuile tamek bok ane hetianga Asia khomol puilam panga North Korea le South Korea in kara borok thar aum chole mek lai hian Euronews in nizan zan railama report anpek dan chuan Russia chuan thuchua voitam tak alo nei to thina chunga chuan advance in Ukraine town le thingtlang khua then khatta chu luchil tumin han bei thu an pongjar thina mase Russia hian Ukraine harun tan ni tangkhan kum khat atlin champha chu athleng trap towa eastern Ukraine beipuan thakna mun thranga mun then khata mason na neima sela mun then khata chuan anhung tol joka antang boka hei wang hian hein dona hian Russia hian mason tak tak lowa Ukrainian Armed Force te point mason na soi tham anei lo bok ane Euronews hian report anpek chun jom zeldan chuan Ukraine sipai ta chu kupiang sai re vela om mun khorin Russian sipai ten online ron sutlang tuma advance ron lu antum na chu thei topin anlo dang chat meka Ukrainian Armed Force jinga 92nd Brigade ta member pakhat Kosmar chuan asoi danin Russian sipai te na thodan chu chi ai taka thilti ania Ukraine frontline anron nor dan le an malak dan ta chu athak tak ani wangin Ukraine sipai ta chuan heng Russian sipai advance ron lutum te thingtlang khomun sang ron baitu te laka hian hlau thon na hengma kan nei lowani ati he sipai Kosmar hian asoi zeldan chuan Russian sipai ta hian ni tinin advance in Ukraine line chu ron cross antum thrina hei hi chanchin tharani lowa ni tina indona muna thil thlan dan pa ngai ania chu wang chuan Russian sipai ta hian baipui thakna thar kalpuin natakin eastern Ukraine vela hian ke anpen mek tia puanjar le thingtlang ko thren khata advance source te hanron lutani ti hi dot anilowa mase thu thar anilowa ni tina kanthil ton thrin ania Russian sipai ta hian advance force ta hi englai point ni tina mason turin anron tirlut thrina mase Ukraine sipai ta chuan hei hi tun thleng chuan kandang chat thayani ati asoi zeldan chuan heng Russian sipai advance force ta hian an betil tengatrangin lai puimu lian tak tak jasom ni chuang zat anon kap chuak towa mase chu chu chi ai le hlau thong tak chunga an thilti ania Ukraine sipai ta mun pui ron ka fu pakhat ma an nei lowa Ukraine sipai ta chuan chan le hlo engma heta hian kan nei lowani ati Euronews le The Financial Express ten Bakhmut khapui lak tuma Russian sipai ten bai pui an thak mek na chungchang han report danin hetianga frontline mun thren khata Russian sipai ten harsatna anto mek lai hian eastern Ukraine Bakhmut region vela Moscow sipai ta chuan freezing temperature santi tuipo vura changzel thai khopa khowot takmai 0 degree centigrade nuaya boruak aw mek lain Moscow force ta chuan natakin eastern Ukraine khopui lian takmai Bakhmut khopui laktum hian an bai chun jom zela mase heng Moscow force so te hian harsatna antoka Bakhmut region pumpuya Moscow sipai ta chu dancha ania frontline mun franga lai puimu le mortar mu ta chuan kodlai le kong ta chu adeng khordek duka intam takka chim ani to boka Ukraine sipai ta chu Moscow sipai ten preserve na taka anpek na hnuaya anom meka
mà se Ukraine defensive line zong ta chu mak tak mai tun thleng hian him takin ven him alania Ukraine sipai zong te po hotly contested region of Donetsk tia ansoi Donetsk region chunga in dona anasatna mun frontline na thonlu vek anitowa chung ta chu battlefield ta mai chana Moscow sipai tene na in capton turin anin pei vek toni ti in an report bok hetilai hian the Financial Express chuan Ukraine sipai general pakhat an koma ani hi frontline na Ukraine sipai te commander ani wangin a himjok na turin a ming hi thup ania he general hankom na hian general hian a soidan chuan he thil hi minjot du ani mai thaya kan unit ta chuan harsat na anto kemti le engtiangin nge inbuat saina kan kalpuya new Russian offensive operation lo thleng tura hian engang inbuat saina nge kan nai ti ta hi in hriat du ani mai thaya mitam tak ta chuan Russia hian new offensive operation akalpui don ani tin thil hlaom tak lo thleng turang mai in han soi thina ma se tu na kan hun ton mek aya thil hlaom hi thil dang hom thai chuang lawa ni tinin Russian offensive operation chu Ukraine sipai ta hian kan dong mek zela Russia hian ral thuam man hre engma an nei lawa civil mi te an thi boi na tur khop ral thuam hlom po an mang hre lo boka khopui chunga te tauna te thingtlang kho rang te kan ramlak tuma Ukraine sipai te minnor na konga hian team ei loin chung ral thuam ta chu an mang rang thina hei aya na zoka ramlak tuma minnor na new offensive operation hi aum thai chuang lawani ati Russian sipai te ro chuan Bakhmut khopui hi an la thai trap to ni ti an puang deuh ranga ma se Bakhmut khopui chunga hian Ukraine sipai thonlu belzel an ni wangin ral thuam po thranem tak anin choplut to hei wang hian Ukraine chuan Bakhmut khopui hi Tolkirsan an tum don lo ni in a hriata Reuters news agency chuan report an pek danin Russian sipai te an chat ma hian Ukrainian armed force te hi an chema sadeu zela Ukraine rampuma frontline na indona mun trang khai khom na chuan Russian sipai te hian man son lo ti thai ania hei hi a chan lian tak chu Ukraine chuan an ram chung an hre chianga chu wang chuan Russian sipai ten an ron beile tur muna hian Ukraine advance force ta chu rang takatir lu zel han ni wangin Russian sipai te hian thingtlang khotero te po kar tam tak chung an pai thina ni tin an report ani hemi chungchanga hian the Financial Express in report an pek dan chuan tunkar kalta lampanga po khan Russian sipai ten Bakhmut khopui lak tuma beipui thlaka anin sorbing mek lai hian Bakhmut khopui atanga kilometer somthum le panga chawan hnaya om Siverstown chu ven him tumin Ukrainian armed force chu engemuzat thonlu ania helai hmuna hian weekend exercise na in hei hi live fire drill ai point a hlom zoka Moscow sipai ta tan hian Siverstown latur hian chet ngai na aum don lawani ti in an report bok an report atanga alan zeldan chuan Russian offensive hian an target dot le tur chu Siversi ningaya hriat ania achan chu Bakhmut nen hian in kalpona kong puilian tak anaya ti chuan helai hmun atang hian eastern Ukraine mun tam taka Ukrainian armed force ta chuan sipai an thon chuakin ral thuam te po an thon chuak thai boka ti chuan Siversi an target le tur nia Ukraine hian an hriat awangin Russian sipai te dang chat tur hian advance force engemozat dalu an nia Siverstown a hian ral thuam thatak tak nen Moscow sipai te lo then hun tur chu military exercise nai chungin han lo nga kani tin han soibok Siverstown hi ki town ta jingami ania Donetsk region chunga Sloviansk khopui nen in kalpona kong puilian tak mai han nei boka tuna hian Russian sipai te hian Bakhmut khopui hi an la thei ani point Siverstown le Slovian satrang hian Ukrainian armed force te hian western ralthum thrazok an don vele ron hual betin Russian sipai te tana Bakhmut khopui bei aya ol samzokin Ukraine sipai te hian an beile thaidona chuwang chuan Russia hian Bakhmut khopui hi alani point he khopui atang hian Ukraine sipai te hian nor chuak le ngai tura an ngai bok ane Sivers battalion deputy commander chuan a cheber lo thlengta sela Bakhmut khopui hi Moscow sipai te hian anop na hnuaya da thein he khopui hi lo lata poni sela achunga Russian sipai om ta chu engtik lai main thamuangin hanom ngai don lowa achan chu Siversky Donetsk river chevela hian Russian sipai ta chu dan chawek ania helai munatranga anron lu thailo wang hian
Bakhmut khopui hi azat vevel Ukraine sipai ta chuan kan hual ngal tura kan ngaya Bakhmut khopui atanga veilam pangsir Siversky Donetsk River a hian Russian sipai te englai main ronkal tlang thailo turin cut off vek anitoa tuna phai chuan western tangrual pol ramsang ten ral thum hlom jok advanced weapon te kifa ronthlan tirin kifa tang hian Ukraine sipai ta chuan Bakhmut chevela hian kandong toa hei hian Bakhmut khopui veng him tur hian nasa takin mintran puidona Bakhmut le a chevela hian Russian sipai te kan bailowa Russian Wagner Mercenaries Group hote kan baya wangin to an khir deuh hlaka hengmi te hian mi puita torna an poisak lo wangin Ukrainian Armed Force te tan hian har satna min siam saka khopui chunga ral thum hlom man an threlo wangin mi pui tam tak le nu nau ten an torpha chu athlen zalo na turin Bakhmut khopui hi Russian sipai te hian nai chil taka an ron om chila Mase hei hi nenan chan wang ni lowin nu nau ten an torna rap thak jok athlen lo na turin Ukraine sipai ta chuan na takin kan changlet lowani ati tundin huna chuan kaini chuan artillery pakhat lo nei taila Russian sipai ta chuan alet nga vela tam an neya chutiang ral thom nen chuan min hual masela Siversky Donetsk River kaltlang hian Russian sipai ta hi Ukraine ram chunga hian offensive operation lian tham ron kalpui turin an ron kaltlang thailowa helui an ron kan na tur kong tin renga dancha vek ania mase ralha tak tak atanga lai puile mortar manga min ka na te ral thuam om khau pui manga bom an ron ka chua ta chuan Ukraine sipai station te tan chuan hlom ni lo masela mi pui ta torna nasa tak mai an thlen tir wangin eastern Ukraine Bakhmut khopuile a chevela thil thlen dan chu adu om lo hleni ati media sang ten report an pek le interview han nei te hi thudik tak ani mai thaya achan chu India media Uyan News Agency report an pek dan chuan western ral thuam then khat te hian Ukraine a thleng to nia an hriata wangin Russia chuan thu chua an siama electromechanical device lom tak kengtel thai Su-57 fighter aircraft chu Russia hian athon lut meka Russia in he fighter hi ral thum chi sang mangin athuama aral thum a combat ta jinga hian biological ral thum hlom tak kap chok thai tura duan ania mase tun truma Ukraine ram chunga an deploya anthon lumek Su-57 fighter aircraft te hian heng ral thum te hi an pailu tem tiro chu hriat ani talo ani hei baka hian western ral thum te lodang chata counter thai turin T-14 armata chu an deploy mekani tin an pungjar bok Reuters News Agency an report dan chuan T-14 armata hian US battle tank lian le hlom tak mai M1 Abram hi adang chat thayangem tiro chu hriat anilowa Ukraine indona hian heng ral thuam tunlai tak panni Russia ral thuam T-14 armata le US ral thuam battle tank M1 Abrams te in beilai hi khovelin athir donani tin an saibok voin February ni somni hi Russia in Ukraine arun trantir February ni somni le pali trangkhan ani jathum somruk le pakhatna ani toa India media India Today chuan voin chun dar som panni arik madewa report an pek danin Russian sipai ta chuan indona range huamjau takin hanron kalpuya mase an hlona lian tak mai athlenga Indo pui panni na tilowa chuan Russia in achan number tumtuna hian antok chomeka Russian sipai ta chuan voin khan Vuledar town le achevela beipui thakna lian tak mai an kalpuya mase groundna in baina lian thamero chu athlenglowa vanboru ka trangin missile le rocket engemozat an kabluta Russia hian caliber missile palilai mai Ukraine ramchunga hian akabluta mase caliber missile pali jinga panni ta hi Ukrainian air defense system ta chuan an kap thani tin an pungjara NBC News Agency report an pek dan chuan khovela hian ramle ram in dona alo thlengzau zau to thrina chung khovel history a ramle ram in dona lom to zonga Russia in Ukraine arun na hi among changbera Russia hian Ukraine an gol an thil tumber hi tilhotling tur chuan hun tam tak an lama modona Ukraine ramchunga indona chuamek na mun conflict zone sang hian Russia in Ukraine arun tirai khan alet somdeu thoin Russian sipai ta hi an tam to joka President Vladimir Putin chuan Ukraine hi hun reilo te a rang takin kan langal don ani tin alo seilok to mase chu thleng dik talo in kum khat chung zat mai hein dona hi kalpui hani to
Putin a chuan new offensive operation chu lian taka asoi vung lain Ukraine run tura ain buat saidan le tuna ralrel dan hakalpui jongjong ta hi thak theng veka sipai te kokira abul thuta tanga sipai in rel bolna jongjong thak thenga Ukraine hi abeinon le ani lo chuan Putin a hi Ukraine ramchunga amison jongjong a hian lo chamin akir le mai thayani tin han soibok Russia in heng har satna ato chan chu trangrol polten ral thuam thajok manga Ukraine an thuam vezel wang ania Russia hian ral thuam thajok ronlek chok masela chung lo beilet na tur ral thuam thajok chu Western trangrol polten han pek zelawangin NBC News Chief Foreign Correspondent Richard Angel chuan Ukraine hi Soviet Union noya rambung than pakhat anga Soviet rorel na noya anom lai khan indo pui panhi na kha aron chuak ta khamitrum khan Ukraine ramchunga hian nasa takin indo na achuaka indo pui panhi na khan Ukraine pasal thahau ta chuan Ukraine ramdung tlon hi ansur tlon deuh vek ti tluk ania chuwang chuan Ukraine leilung hi chiang takin an hria tlang omdan le ruamom dan jongjong te khan jongjong te po Russian sipai ta chuan an hriat lo wangin ral thuam lom le lian tak tak nen Ukraine frontline a hian lut thrin masela mason na an nei theilowa chung an ral thuam tam tak ta chu ti chiatin aom fo thrina chu Russia in a har satna ania Russia laka chuan Ukraine hi ramjim te ania Putin a hian an ram leilungom dan te zirchiang masalawin Ukraine hi apong porun thuta hei hi hemison akalpuina konga hian har satna atona chan lian ber ta jingami ani tin asoibok Ukraine tranpui tu khovel ramsang trang ta hian Russia hi ral thuam lama apachiain tam tak achan to wangin har satna atokani ti hi anpom dan ania Uyon News Agency chuan voin chama dark wale minute somvela khan report an pek danin Russia tranpui tur hian Western le US 10 an epfautrin ramsang trang pathum ta hi trangrualin Russia in ral thuam tlak chamna lian tak ato tur chu an phusuk saknia an hriat thu an pongzara chungram ta chu China te Iran te North Korea te ani Uyon News Agency chuan report an pek chunjom danin China hian lethal weapon chu Russia nena hian apedona maseral thuam lian le hlom takani tibak hi engma hriat chian ani lawa US chuan Russia in ral thuam atlak chammek lai hian China in lethal support apedona ni ti US chuan anem hetani tin han report bok heti lai hian ABC News Agency report an pek dan chuan Russia in Ukraine arun tranga hunrei vaklo nikum March thavela khan US President Joe Biden chuan China President Xi Jinping nen in biakna nain ral thuam manga Russia tranpui lo turin halo hril toa khaminua khan China chu afim khur hlea Russia ramchunga tranpuina athon tam taka po ama jongjong a in film khur takin Western ramsang ten rin hlal na anei lo na turin anin sumdon ton na te po akalpui film khur hlea mase tun hnaya hian Russia nen in biakna anei ta zeu zewa hewang hian US Secretary of State Antony Blinken chuan Chinese Foreign Minister Wang Yi chu in biakna anei puya hei hi Munich Security Conference anei na hmuna ania mase ni panni in biakna hi akal tlong te chiam lo ani mai thaya ABC News hian an report dan chuan Antony Blinken hian Chinese Foreign Minister Wang Yi hi awawa Russia in Ukraine aruna hian ral thomemo sipai manchi material engchi poni sela chung mang chuan Russia tranpui lo turin ahriat tira mase chu China in azom lawani chuan US chu alom lo hledon ani ti ahril ane hetianga Chinese Foreign Minister Wang Yi le US Secretary of State Antony Blinken ten in biakna anei nulok nimin February ni somle pakua khan Antony Blinken chuan press meet ma thucha asoita ram in runna athlen mek lain China chuan Russia tranpui turin ral thuam hlom tak tak apedona ni tin asoi chuaka mase hetiang zonga kenron penani chuan Beijing hian harsatna lian tak ama chon ngai dona ral thuam manga Russia tranpui tura Beijing in thutluk na asiam hi Beijing tan hian ris sang tak le thil thalo tak ani dona chuwang chuan he thutluk na hi sud le tur le kaltang puilo turin kangen ani atia Blinken chuan Ukraine hian independent drum hanni angin dikna chanvo annaya mase antrenom ramlian takmai Russia hian asipai te thachakna mangin Crimea chu alo chu saktoa
tuna hian eastern Ukraine Donbass region chu saktumin modern wala thil thleng ngai lo atlantir le ta ram le ram in runna athleng meka tunlai khovel modern wala chuan hetianga ram le ram in runna hi world leader ta hian anpom thei to lo wangin Ukraine tranpui tur le chanhim tur hian ke anron pen chuak hloma chuwang chuan thlasom pakhat chuang zat mai Russia hian Kyiv hi arun towa tun thleng hian a hlotling thei talowa ral thuam tlak chamna shortage lian tak chu tuna hian an ma chon meka chu har satna chu antok chun zomani chuan Ukraine mi puita tan hian thillom om takle an himna then tu ani theidona ma se mi puita himna ngai tu mi alowin China Iran North Korea ta chuan ral thuam mangin Moscow tranpui turin ke anon pen chuakani ati Ukraine ram chunga battleground na in dona din mun chu thilin thak thleng omma sala in thak thleng danglam lian tak awm lo wangin Russia le Ukraine in dona in angmong le akai noi international politics tanan tuntum chu kan han chopol deu ane ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thaite ania kan video lo thir tu te kan channel la subscribe lo jong jong tan mi lo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan loinen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia